Mwoneki hiyo ngoma inakuanga mzuri sana. Loss of communication. Ndio ndo arametire mahadiko then. Yes. Yeah, they are suffering in silence. And they always wish. Wishes were horses. Ona tha ici kuri andu maretwa mahadiko. Ona tha ici kinya studio ini no. Na one time they will cry. I had that chance, golden chance. It was a golden chance. Yes. Yes. Ilipita. Na mimi ndiye huyu hapa nasononeka. Yes. Kwa sababu na ndiye kile gitumaga tondu kaingina kaingio gitwa soft ri. Toria nyonaga je haha ri. Ni maregagwo muno andu acio ni ndie ndamenya. Oigwa ungethikiriria muhiriga ni maugaga atiriri. Ni mendaga mundu wina authority iguru riaku. Mendaga ki? Authority iguru. Iguru riaku. Nigetha ndugatuike atiriri. Mohana ta mwakenyitana. No ndio coka kuigwa riu mathie kuri acio mendaga ri. Acio mare mena authority macoka gutigwo matawa-ini. Yes. Ukaigwa mundu akwirire ati ucuke. Can you imagine? Yes, uka. Wano mutho. Wala jene rwega tukorethera ukubarabara magirira. Dodoa. Neri wacuke. Dodoka. Neri wacuke. Yes. Wewe wacha mambo mingi we shuka bwana. We shuka usinijaribu kuniletea. Ni acio riu metagwo kire riu acio mena authority. Na ni mane mari authority to ni mama cukithagia. Ni mari. Na ithie twekora ithwe citu ri. Wende twambe tuguthaithe tukimenyaga hari ugucukira safe. Acio macukithagio kinya mititu. Ithwe ndo ugithie kumwira acike gakuria. No muhuthu. Akaturacuka ithueri. Aracuka na akanyita ngaringia. Yes. Edi. Edi opo muthiete muigana. Yes. Agwacokera uguo auga. Maito ndiuma no. Anyitete gia leva. Ito gia leva. Agwa iburu venye umesema. Maito ndiuma na uru no kuga atiriri. Twage na tungĩkũrũtana kidogo ri. Ana kũmĩgucia parking ĩita magego mothe thĩ. No nĩ kũrĩa metuaga tu there anajifanya tu nginya wamuhurira no koriwa ti we no yo ngimuhurira. She cannot call back. Yes. Wanyita. Na hindire wamuhurira by the way they are going to tell you niko sawa by the way. Ukamuria kwani unipendi? Akakuria kwa nini nikuchukie? Ndio ndio aje kule. Na mbona kutoka jana hujanipigia simu kutoka jana? Nimekuwa tu busy hapa na pale. Ukachoka igwa hindi araige busy ri. Ukaigwa arari na muthuri wene. Ati maraikarite haria 1 point ya ngandui. Ko maraikarite thi hau. Yes. Wanyitira na kwira arari busy. Agetua. Haya na saitani no guthaka na andu acio muno. Tondu muico na watuika no amu approach na ni akurega ri. Ni acoka ringi gacemania nacio arakienda. Na agaki acceptwo for the time being. Na agatirito wega muno. Nginya wona mutirite uri aratirito kuma social media ukarigo kani ungira hotete. Ukamuria atiri niki riu wangireire uguo. Agagutumira mbica kuria kwa kiria kwa nyamu ino itagwo WhatsApp. Mbica itagwo disappearing. Umionaga rimwe wacoka kumirwa ringi ndukimeona. Anoge mesikiri joti. Ndure ndukeka nayo. Na ndikikira thiini wa thimbu yako. Anyiteto ni mundu ucio. Anyiteto ni mundu ucio. Akiongithia. Yes. Yagira kana. Ta guthuka mutwe. Mwana miaka iri tu. Ona tieri. Wakomwe. Tieri. Tomera mbica. Umahare wa mutunete ukamwariria kumwariria. Ukamuria Ngai. Kwaje ukandika ugu? Na kimako. Ngai. Uko serious? Mbica ikora. Ugethi kuigura ringi can't open. Leo baraga ringi. We were criminals. Ukamuria what happened? Kamera, I have a 2 months old baby. Nako. 2 months old baby. Sasa ni mambo ya umama sasa. Ukamuria na uzazi sasa. No by the way ndungenda gukinyira muno. Tondu wamenya kana hakiri na ithe wa mwana. Hakiri na ithe wa mwana. Na kameri ri ari wa round. Ukamuria riu na baba mtoto. Akora akoeria tu. Yuko. Alafu akimuria halafu. Akora huyo wewe niliona ni bure. Mimi wacha nile mtoto yangu tu. Maadiko.
Baringa go one touch yake boy magacokia kiria magacoka mitambo-ini yes na ne kumite ki mitambo-ini ne kumite mitambo-ini akimuria riu what happened it's a long story. You see, I met this guy. He was so good and so nice. Lakini wale hitanirani. I met ni anene meta kwa baby mama kana meta kwa boy K. By the way aliniingiza box. Unajua mimi hata siku anajua ni last born kwao. Mama's boy. Ni mama's boy. Siku anajua ni last born. Ni mama's boy. Ukamulia so na mtoto. Sasa mimi nitalea watoto wawili. Mimi niliona afadhali jikalishe wacha nikule shida huyu mtoto wangu, at least aliniachia mtoto na I can't regret anything. Na mugithi yako ile kote kuguragira mwana kindu nda ndagira meroni yako ulinikata bwana ndagira kinya meroni yako yathia mpaka yandikithie mbeca cia kuru ojera gwa ati ki Kadakigire tukempia cia kwathukuma ugatinda guku muthenya mugima uhitire riua muthuri kadakigire tukiri uralekera mbia cia meroni akamaziwa lakini si utanunulia mtoto diaper Nitatununulia mtoto diaper. Unajua nilikuwa nakupenda ni vile sasa sikuwa nataka kukuonyesha. Na hindi kwanja wewe unatuhikanĩtie nginya hindi iyo. Yes. Ukoretwo tu ukihirukiria maundu maku. Na ukigeria kwijipanga. Riu wikuria money market fund-ini. Yes. Ni wihingurite ma account kou. Wina ma CDS account. Yes. Wi thiini wa sacco. Wina turuni urarĩa hia rende atwa kindu gitagwo migunda hia. Wina kamugunda woete kuria gwa kiria no urarĩha. Mundu acokia akwirage ati mutumire mbia cia diaper ati mutumire mbeca ona mungicemania cia diaper en anyitete kana agakuite na ngoi ya mbere ati auma clinic na iburi na iburi no kenda gukenio la wakanyita guku gutuma kai okamwira kana kuka iko ati mwano nani kana kuka nani kazupu wakajita huko. Is it a boy or a girl? Wakajita huko. Kwaje ndakurio kana ni boy kana ni girl no wakarora ni urona. Nikarute nikambite kuruta mikiha ya guku. Kama nikaririe kuria thina. No kamuria is it a boy or a girl? No uramenya. It's a boy. It's a boy. Na kana sasa umekane baba yako ama baba ya babake? Si babangu. Haya. So hata akizaliwa babake hakuwa. Sasa wewe acha mambo mingi. Wewe si unajua nini ujinga ya siku hizi vijana by the way. Sasa mtu hataki responsibility utadu. Okay, mimi nakibia na hapa kuna mahali nilikuwa naenda, kuna mtu alikuwa anaenda na kumiti na hapa na nilikuwa nataka kulioga kwa tropical. Niko sijaga muno. Kwa kana. Weke guko wakanyita batou wakaria ditu is a miracle. Ora kameri. Kakara kwa bia kolera gas. Ogarekera iti. Okamwera tukwaria. Tutaongea. Taongea acha kwanza nikimbie, kuna mahali watu wananigojea. Na nuya ndo simakona kiundu. Acoka andike kwambiria gugwetha riu tari kiria. Tari were withe wa mwana ningi. Gugwetha. Nawe ogwa gwikaga ogekaguo. Akorira kamirorera. Karira gakira. Akwandikira message. Thutha wa mathaa manari. Ukamwandikira. Sasa ulikuwa unasema aje? Kwa nini hushiki simu zangu? Nilikuwa busy. Onakana kithi ndakora kwa busy hadi 1.7. Na wewe okay Haruni uretha mutumia. Eri. Mundu nereke urithi ithuki. No ore uroka kwa matigari. Karo matigari jisto.
na niguo muthaithire yes na niguo mweri ndui kwe andu meciragia you never amount to anything yes akora kuringana na situation ya ihinda riu na hagacoka hagakorwo hena mundu ungi woka acemania nake urakithi mahitaji ndagika iyo tondu ena flow ya kasi endi anakithi mahitaji kwa wakati ule lakini huyu akikuangalia anaona ai wewe ugigakinyira uria ngani uguo muthaithire ukamwiraga na njohetie to mibango haha na andu aingi matiaga arume aingi matiaga mundu wa muthemba ucio ugeragia gucoka hindi ino riu kuoma kuria kwa ndurae wega ri nake akoraga ningi nawe ni wahikanirie kana ringi hingo yo gakorwo nawe ni waruzire riu interest nake biu wakiruzire nake no na nduri hau kaingi na kaingi ona makoraga tondu hindi wa mwendaga wethaga mutumia ri akorwo na niwekire atia ni wahikanirie kana akorwo ningi ona ni wahikanirie nawe ugiteo still mugacoka haria ningi ukamuonia ngwaci gwikira gwiriria atigagwo arumaro miothe thĩinĩ wa thĩ arĩthora gũkũ Facebook mũndũ very angry arĩ kĩndũ kĩega akandĩka gwĩta mũndũ gĩte waririkana handũ harĩa aririkana handũ harĩa it happens by the way no nĩ kũrĩ andũ madismissaga andũ githemba kitari kiega by the way ni ndu wa kumona ni ndu wa ihinda riu ria hana is good goikaria mundu thi umwire no ukimwire riu kama mimi najua uko na feelings zangu lakini kusema ukweli mimi sina na singependa usikie vibaya lakini mimi sina iso mwikarite ha igoyo ndo kimwita hadu kada hadu hena ndo iki no ahoro hadu hena ndo iki kamundu gatikae koya metha iyo ire hadu hena ndo iki kamwira riu die kamari mimi I don't have your feelings. Sorry to say this lakini I respect you and I would wish to continue be you just being my good friend. I like it that way. I like it that way. Unambrozone abaya eda meri nyo na mundu wa gwitia akagwire andu pako maria kigure kegwire to an extent kora mwana kekirite yo hau na ni arirwo guo na no aturaga ageragia no arahurirwo akahurirwo akerwo ni save yes ni save anyita ati rent ni arega gwika atia gukinya ni save na 2k matamaka gatuma na ni werirwo na ni akwirire ugucoko ukarigwa gwatirira what is wrong ugicoka wikia maitho na thutha ri kigina kiria huthirite na mundu uyu ri ona ega kwahura na nwaremirwo ni ku move on you still there nake akimenya nwaremirwo ni ku move on akimenya agukuinia hau uguo ndaci akora ndathie gicagi na hindi mwe muri onanaga jipondo ete weha mugacemania ukamuria no ni muingi-ini ukamuria riu sasa ulisema jaki si unipatie tu hata wewe wacha hizo story wewe taka chance sitikwambia aliwachana na hizo story sikubaliana kuachana na hizo story wewe kama basi oage mwiki kiroko mwikagia gathie ukaigwa agakwandikira thank you so much for your kindness I wouldn't have wished to have any other better friend like you. What could I have done without you as a friend? Ndo wamwikia ngoithano bure wamwikia ngoithano ora matanya oitoga utumira kabisa kau ndakwira la kana kiogithia aga mundu wano arekire igiri hakiri undu ungi keke ngwetereire kuona yakiongithia ogekeatia ogekeatia asante sana ni mitambo